Nako ke ya bosupa o e tshwamogela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone. Phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Badiragatse ba gwetlhile go dirisa ditalente tsa bone go tokafatsa itsholelo ya bone. Tsamaiso ya go tlhomamisa bontlhopheng ba bo palamente le bokhanselara go kaiwa eletse tsamaile ka thelelo. Metshameko ntwa ya gore mokalobamogolo wa toropokgolo ke mangeletse wetse ntle le mofenyi. Yo e leng Tebogang Sebetlela go tla bo a na le rona mo go tsa metshameko. Patricia Chobonyane ke yo ranolang ka puo ya diatla. Puso e tsweletse ka go tsenya letsogo mo go netegatseng gore mohama wa bodiragatsi wa tlhabologa le gone go fitlhelela dikatlego tse dikgolo ka go tlhama ditsamaiso le mananeo a tshwana la DBS Roadshow. Se se tlhalositswe ke Tona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa moletlong wa kabodietsele tsa DBS Town Hall and Roadshow Season 2 a gakolola badiragatsi go dirisa sebaka se se leng teng go atlega ka talente ya bone. Wada Solstress ke ene mofenyi fa gare ga badiragatsi ba le batlhano ba ba neng ba itaisana borathana mo legatong la bobedi la lenaneo le a gapa koloi ya modiro wa Polo Vivo kgatiso ya mmino wa gagwe gareng ga dimpho tse dingwe tse a di neetsweng. Monica Setshwaela. The winner wins a studio album, music video. They'll be clothed for a year, clothing, artist management. But as we did the top 5, sir, we realized they are all so talented. The least we can do is record an EP for all 5 of them. Badiragatsi ba le batlhano go tswa mo dikgaolong tsa 31 ba abelwa dietsele kwa moletong wa DBS Town Hall and Roadshow Season 2. Lenaneo le le thamilweng ka maikaelelo a go thusa go tsosolosa mohama wa bodiragatsi ke lengwe le ka lone puso e supang fa e lemoga seabe le boleng jwa mohama o mo kgolong ya itsholelo. When the opportunity presented itself for us to diversify the economy, to provide for more opportunities for employment and self-employment, boy, oh boy, I marshaled my cabinet to develop a budget that would enable this. Sale tshimolodiso ya lone ka ngwaga wa 2022 go tlhalositswe fa le kgonne go fitlhelela selo se se neng se beilwe. We provided 114 permanent jobs. I'm talking about opportunities that did not exist if it were not for these shows. All the artists who partook in these festivals have been identified, they are registered, and that's why the president of BOMU was saying they've grown. However, discovering our talents may require being assisted by others whose talents have already blossomed. We call them destiny helpers. It is in this regard that the DBS Roadshow was conceived. Go kailwe hamhama o ikemetseng o ka thusa go imolla puso morwalo wa go kabakanya itsholelo ka mohama o tshwanao. Private sector involvement in the arts and sports in Botswana remains one thing that shocks me, to say the least. If you're to do a simple comparison analysis just on Google of how much mobile companies sponsor the Ivory Coast team, for instance, and how much it sponsors teams in this country, you'd be shocked at the difference, sir. But go further on and check how much profit they make in Botswana versus in the Ivory Coast. This cuts across all sectors, sir. Ministry wa State President, Big Dog. Ko bohelong ba gaetso ke be ke leboga ena monga rona, the president of this great republic. Ke mo lebogele gore ba intse setlhabelo sa lona lo le badiragatsi. Tautona o tsweletsa bolela ha legato la boraro la DBS Roadshow le tata ka tse dikgolo ka jana puso e ta beeletsa 3.8 million pula mo go lone. Monica Setshwaela, Botswana Television, Gaborone.
Mookamedi wa matlhophelo mo kgaolong ya Tšhobe mme o na le nna setšhela re go nnile le koketsego ya bontlhopheng ba ruihaditsweng mo kgaolong eo. Mo ngwageng ono wa ditlhopho go nnile le bontlhopheng ba le 4 le mokoko a le mongwe mme mo ngwageng o fetileng wa ditlhopho wa 2019 ba ne ba le 2. O ne a gatelela gore mo tsamaisong ya gompieno ya ikwadiso ga ba kwadisa ope yo sa atlegang. Se se molemo ke gore bontlhopheng ba ne ba setse ditaelo tsa lekgotla morago. Mo kgaolong ya botlhophi ya Tšhobe re na le bontlhopheng ba ba tlhomamisitsweng go tswa mo tsatsing la gompieno ga re tswala ka nako ya botlhano ba le 5 mme ba ntse jaana go na le ntlhopheng yo tswa mo phathing ya Botswana Congress Party or BCP ke ene Oscar Semasiku Mapulanga. Go bo go nna le ntlhopheng wa bopalamente yo setseng re mo kwadisitse ke rre yo tswa mo Botswana Democratic Party re Luxon Lipuo Likokoto. Go bo go nna le ntlhopheng wa bopalamente o tswa mo phathing ya BPF re McCoy Simwanza Rakaru. Go bo go nna le ntlhopheng yo re mo kwadisitseng gape mo mosong ono e leng wa UDC re Victor Chika Liwena. Rabo re nna le yo ikemetseng a ka bonosi yo tlwaelegileng ka leina la Mokoko mme ke ene ke ra gore ba ema nosi yo ikemetseng a le nosi a sa tswe mo phathing epe ke ene Sinka Kachana. Jaanong ke batla go begela Batswana gore mo kgaolong ya botlhophi ya Tšhobe betso ga re sa le re simolotse mo mosong ono tsamaiso ya rona e tsamaile hela sentle ga ra na le mathata ape tsotlhe tse di ne di batliwa mo go ba ne ba ika ha ile gore ba tsile go emela go kwadisa go emela diphathi tsa bone ba ne ba tshotse tsotlhe tse re neng re di batla. Tiro ya go ikwadisa ga bontlhopheng ba mapalamente le ba makhanselara fa pele ga lekgotla le le tsamaisang ditlhopho e tsamaile sentle kwa Maung. Motse wa Maung o ile ngwane wa bobedi o mogolo go rala lefatshe leno o tla bona le dikgaolo tsa botlhophi di le 3 mo ngwaga e bo Maung Botlhaba, Maung Bophirima le Maung Bokone. Se e le koketsego ya dikgaolo go tsweng kwa bobedi ka ditlhopho tse di hitileng. Lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la re le kgonne go kwadisa bontlhopheng ba mapalamente mo go tswa mo diphathing tsa BCP, UDC le ya BDP mo dikgaolong tsotlhe fa kgaolo ya Maung Botlhaba yone e na le ntlhopheng wa bone go tsweng kwa phathi ya BPF. Batho ba botheba ke batho e le gore tshwanetse gore ga ba ta pele ga rona ba tshotse voter registration card ba tshotse a valid umang batho ba bothe tshwanetse gore ba ikwadiseditse mo constituency eo jaaka re bua ka Maung North tshwanetse gore ba ikwadise Maung North mme so fa mo wa setseng ba gorogile ba bothe ba pasitse dio di tsamaya sentle di party le batho ba ikebetseng ka nosi ba tsile ba thusitswe ga gona dikgoreletsi tse di kalo tse di ka supiwang gore di ka ba kgoreletsa ka tsela epe. Ra kgona go bula senthara rona ya Maung West e ne le based ko Ngami Junior Secondary School mme re tlhotse re kgonne go kwadisa baemedi ba le 3 ba e leng gore botlhe ne ba tshwere dipampiri tsa bone di le ka ga re di sologetseng ka teng ga ra ka ra nna le makgwara ape ga ne re kwadisetsa teng re kgonne go hetsa le ka yona nako e ne e beilwe ya mantsiwa ya 5. Mookamedi wa matlhophelo a Boteti West a go itshupa ga bontlhopheng ba bopalamente kwa kgaolong ya Boteti West re Motshwari Matseka a re bontlhopheng botlhe ba ba itshupileng ba atlegile. Re Matseka re go itshupile bontlhopheng ba le 3 go tsweng kwa diphathing tse di farologaneng go emela bopalamente jwa kgaolo ya Boteti West kwa matlhophelong a neng a le kwa Rekops. Go setse go re amogetse nomination tsa bontlhopheng ba ka nna 3 ko BCP ke Thomas Khathanyane, ko BDP ke His Honor Slamba Tsogwane, ko UDC ke Sam Dikgwa. Ke bone ba e leng gore ba ategile mo go tsiseng dikopo tsa bone kana dikopo tsa bone di ategile gore ba ka emela dithopo. Halele ne gona le dikgwethonyana tsa go sa kwala sentle
re nna re ba buisa mme hela all in all bana ba hela ba ategile. Gare ya kwa Francistown baokamedi ba matlhophelo go akaretsa Re Labane mokgosi wa Francistown South ba ne ba supa fa tsamaiso e ya ditlhopho e tsamaile sentle. Francistown e na le dikgaolo di le 3 tsa botlhophi tsa bopalamente tse di emetsweng ke bontlhopheng ba diphathi ka go farologana. Thiri Makgweng wa bega. Go itshupa ga bontlhopheng ba mapalamente fa pele ga batsamaisi ba dithopo mo toropong ya Francistown go tsamaile sentle go sena dikgwetho dipe mo dikgaolong tsa botlhophi tsa bopalamente tse di akaretsang Francistown South, Francistown East le Francistown West go itshupile bontlhopheng ba mapalamente go tswa mo diphathing tse 4. Baokamedi ba matlhophelo mo dikgaolong tse ba re e re lentswa go nnile le makgwerenyana a mangwe maloko a diphathi ba baneng ba tlhokana le thuso mo go direng se tshwanetseng fa ba tatsa dipampiri tsa ditsamaiso tsotlhe di ne di apere tshiamo. Le di-candidates ba le 4 ba ba supile ba emetse dithopo tsa ngwaga ka kwana e le bopalamente. So mme mo go tsamayeng go the sa le phakela ga ise re itemogele sepe go bua nnete se se ka tswa se hata. Diphoso ne le go sa mo difomong yana go sa fila difomo sente. Go tsamaile sente re butse ka 9. Kgaolo ya botlhophi ya bopalamente ya Francistown South e bone Rre Solomon Rikeletseng wa party ya BDP, Rre Modiri Lucas wa party ya BPF, Rre Winter Molutsi wa party ya UDC le Rre Interest Tawele wa BCP. Ene ra mogala la ntlha party ya Botswana Democratic Party bata ata mothopheng ata le bana ba mo propose ba mo supporta galata la party ya BPF galata la party ya Botswana Congress Party BCP mme go bona gata UDC di tsamaile jalo. Kgaolo ya botlhophi ya bopalamente ya Francistown East e bone Rre Godisang Radisego, Rre Tiro ya one Ntsima wa UDC mme ke o rapetse Mozila wa BPF le Rre Vein Mamela wa BCP ba atega mo go itshupeng fa pele ga batsamaisi ba dithopo. Fa ya Francistown West e bone Rre Mfundisi Hendrik wa BPF, Rre Samuel Kealotswe wa BDP, Rre Chimbise Nthuse wa BCP, Rre Ignatius Moswane wa UDC. This candidate o tshwanetse gore ba a na le mo go bidiwang gote ke gore batho ba le babedi yo mongwe gate ke proposer a ba nna le wa mo seconder gona ba nna le ba le a godimo ba ka nna ba go teng ke di supporter there are 7 mo nakong eno matho othe a tabo a le mo letsatsing la dithopo le mo go lone bathophi ba ta ithophelang baeteledipele ba ba batang. Thiri Makgweng, BTV News, Francistown. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela modulasetiri wa phathi e buisang ya Botswana Democratic Re Slamba Tsogwane o ikuetse mo batlhophing ba dikgaolo tsa Gaborone go tshepa bontlhopheng ba bone e bomme Ana Mokgethi yo emetseng bo palamente jwa Gaborone Boddington North le re baone Sema yo emeng kwa Gaborone North. Fa bua mosong ono a ba rolela setšhaba Re Tsogwane o tlhalositse fa phathi ya gagwe e diretse setšhaba sa lefatshe leno go le gontsi ka jalo e tshwanelwa ke go tshepiwa gape go tswelela ithusa Batswana ka mananeo a ka tlhabollang matshelo a bone. O nthatile Boti ka pego. Bontlhopheng ba ka bobedi jwa boneng e bong Ana Mokgethi yo emetseng Gaborone Boddington North le re baone Sema a emetse Gaborone North ke bangwe ba phathi ya BDP e beileng thata mo go bone go tla go fenya dikgaolo tsa bone le go tsweledisa taolo ya toropokgolo Gaborone. Fela modulasetilo wa phathi a supa na le tshepo mo go bone ka ebile phathi ya gagwe e tshepega. Maikaelelo a rona ke go godisa itsholelo ba gaetho go thabolola itsholelo ka tibelo pele ya 2036 ra go goroga ga le ka re sala morago tshepa domo koraga mme gore tshepa mo ke mola go bona re tsweletse ka mananeo a ileng gore a tsosolosa dikgwebo tse di potana tse di buleng mananeo a tsosolosang temo mananeo a ileng gore a ka le thusa go ya pele o ka re tshepa se segolo mo phathing
ke go sologetsa bathophi tse ba ka di dirang. Batswana ba tshwanetse gore ba itse gore poloka ya bone serodumo sa bone le ha se le gore be le ntse a ka le ntseana ha e sa le ka ngwaga wa 1965 ka ditlhopho tsa ntlha yaanong re lebile ditlhopho tsa bo 13 ba itse gore kgololesego ya bone mo meweng le mo megopolong ke e tsetsweng ke mananeo le tsamaiso ya party ya ga Domkrag. Bonthopeng ba bo palamente le bone ba ne ba supa fa ba amogela thomo le go tla go diragatsa tsone tse di tlhokwang bobe ke bathopi. Ra itse gore selelo se se go godimo mo Gaborone Bonington North ke ditsela tsa mmu mme maikelo a rona ke go tswela re ntse re nyeletsa ditsela tsele tsa mmu. In the whole of Gaborone go na le more than 400 kilometers ya ditsela tsa mmu tse leng gore re batla go tshwaragana le mapalamente a mangwe mo Gaborone gore re tshwaraganele tiro yone. Le lona Batswana le seka la thoka boroko re mo atentse di bobebe re mo ketapeleng e re ka sekeng re tsamaye re thore e bona. Mothusa Tautona ke amogela thomo ka tatso pedi tse di phepa kana ga temoko di wa pula wa belediwa. Godimo ga mo BDP ya re e tla bereka gape bosigo le motshegare go netefatsa fa ba hene dikgaolo tsotlhe ka botlhano tse di agang teropokgolo ya Gaborone. On Nthatile Boti, BTV News, Gaborone. Kgosi Anna Rankowa gantsi a re bomme ba tshwanetse ba nna le seabe se se bonalang mo go tlhabologeng ga lefatshe leno. A re go le gantsi ba nna kwa motsheo mme ba tshwanetse ba nna le seabe mo go fetoleng itsholelo ya lefatshe leno go tsweng kwa go e fa gare go nna kwa go e ko godimo. Kgosi Rankowa o ile se jaaka na biditse barutabana ba bomme ba sekolo se segolwane sa Itekeng go tla go buisana ka dikgang tse di ba amang. Angela Nosa le lesego mokwaisi ba bega. Go ya ka palo ya batho ya 2022, palo ya batho ba mo gantsi e ka tshwara 19,012 mme mo palong eo ba le 9,697 ke bomme. Ka jalo bomme ba go itlhoya go seka ba salela ko morago mo dikganyeng tsa go tsamaisa itsholelo mme ebile ba nne le seabe se se bonalang. Mme re saletse ko morago mo diong tse dintsi mme ebile re a kopiwa go na le gore re ikgoge re iteke kana we have national transformation strategies tse go tweng lona bomme lo saletse ko morago mo go tsone. Go na le mining o bua o reng o le mme ka kgang ya mining, fishing bona ba tswang ko dinokeng ba bogumare ba bo Shakawe ba bokae ba bo Maung ba ko dinokeng gatolo ha kae bomme ka dikgang tsa temothuo. Where are you and who are you? Tourism wa kae o tswa kae o le mme. Puso ya lefatshe leno e lebile megama e harologaneng e leng gore ga go ka beelediwa mo go yone e ka ntsha maduo a bonalang. Bomme le bana ba basetsana ba rotloediwa go inaakanya le megama e. Bomme ha re women grab the opportunity. There are a lot of opportunities tse bomme ga ba yo mo go tsone, bo mining, bo agriculture, tourism. Yaanong kgang ke gona gore bomme a re itemogeng ditshono di teng a re tsene mo madirelong ka o harologana re tsholetse malapa a rona re tsholetse lefatshe la lona. Tsone tse e le gore wa di ithuta mo tlelaseng o se ka re form 3 kena wa bohelo tswelela hela yalo o bone gore o ka tsaya ka mananeo ona bo tshema ko bo sida jalo hela ka re ruta go dira ka bo pottery re dira bo printing, t-shirt printing, dibaga ya ka kgaolo ya rona ebile le ona dibaga yana re solegela gore banana ka bontsi ba hetole seemo sa bone ba bona gore ba bula dikgwebo tsa go nna yalo. Phuthego e ya boite ba gantse le gore bomme ba hetole dikakanyo le megopolo mme ba dirise tsotlhe tse di teng go itlhabolola. Angela Nosa, Botswana Television. Go botlhokwa go eteletsa pele tlhokomelo ya mmele le botsogo jwa tlhaloganyo gore batho ba kgone go bereka sentle. Se se rurifaditswe ke mogolwane wa Masole re Benjamin Masunga maabane kwa motseng wa Matsiloje fa ba sesole e bong Cadet Officers Class 45 of 24 ba ipelela letsatsi la botsogo jo bo lolameng le banni ba motseo ke dibonyi lekalake. Re Masunga a re maikaelelo a bone ke go ruta setšhaba fa botsogo jo bo lolameng e se go tlhoka bolwetse fela mme le tsela nngwe ya go leka go tshela botshelo jo bo botoka le go amogana dikitso ka seo le bangwe ka bone.
a re batho ba tshwanetse go itse fa itshidilo mmele e le botlhokwa mo sengwe le sengweng se ba se dirang ka jalo go botlhokwa gore ba tsepame mo go fetoleng dikakanyo le boitsholo jwa bone gore ba kgone go emelana le dikgwetlho tsa botshelo. Gore o kgone go goroga ko bo 90 go batla itshidila mmele re dire physical activity e ntsi re ndiretse thoko tsotlhe tse re di jang seo se re sa rotloetsang re le Botswana Defence Force gore a re emeleng metse ya rona ka dinao re phepahatse go phephatsa mo go kganna malwetse a mantsi. Letsatsi le la go ruta setšhaba ka itshidilo mmele le le neng le tshwerwe ka fa tlase ga sethogo se se reng le dula tlhokomelo ya tlhaloganyo mmele le morafe le ne le kgobokantse baitseanape ka go farologana go tswa mo mohameng wa botsogo le mengwe. Re itemogela gore ditlamorago tse di diragalang mo baneng ke tse dingwe di simololwang ke tshwaro ya ngwana le botsalano ja ngwana le motsadi mo teng ga lapa. Ngwana re tshwanetse go mo tlamela ka nako tsotlhe gore re mo godise sentle ga re a tshwanna go nna re mo kgoba ka mahoko. Se a enne tshimololo ya gore le go empele ka gore ka ga re tshwanetseng re tshela ka teng go nna re itshedila jaaka go ke gona re tla be re sireletsa non-communicable disease malwetse a sa tshelwaneng ke gona gore re nne re itshedila. Morafe go ithilwe go itshedila mmele ka nako tsotlhe go lwantsha malwetse a sa tshelaneng le gone go agisana le bana ba bone go itse gore ba gole ba inyatsa le go gatelelwa ke maikutlo mo go felelang go baka tiriso ya ditagi. Ke di bonye lekalake BTV News Matsiloje. Wetso jaanong sebaka ke sa gore re tlhodumele mo go tsa mafatshe a sele. Totona wa kwa Amerika re Joe Biden o rometse masole a le 1,000 kwa dikgaolong tse di amilweng ke setsuatsue go thusa mo seemong se go tlhalosiwang se bakile tshenyo e rile fa lekola dikgaolo tsa kwa Amerika tse di amilweng ke dipula tse Biden a bolela fa tla dira gotlhe mo go kgonagalang go thusa ba ba amegileng. Hurricane Helene e bakile dintsho tsa batho ba le 200 go e dira masisi fa e sale Hurricane Katrina ka ngwaga wa 2005. Go tlhaloswa fa dipalo tsa dintsho di tsweletse ka go pagama mme tsa batho ba ba sa boneng di setse di tshwere makgolo a le mmalwa. Go bolelwa gape fa setsuatsue sa Hurricane Helene se sentse matlo ditsela le dikago mo go fetileng selekano. Tautona Joe Biden o ne a tshepisa batho ba dikgaolo tse di amegileng gore o tla ba thusa go aga gape ditoropo tsa bone. Ke a le bona, ke a le utlwa, ke lela le lona mme ke le tshepisa fa ke le emenokeng. Re tlile go tswelela ka go le thusa go fitlhela le boela mo mannong. Batho ba ba amilweng ke Hurricane Helene ba tlhalosa fa pula e ba senyeditse. Hurricane Helene e tlhakantse le gare le borwa jwa Georgia. Re bona kgaogo ya motlakase ntswe dikhamphane tsa motlakase di bereka go lwantsha seemo se. Even though our power companies are working as hard as they can. You feel beat down. Re ikutlwa re nyemile moko o ka re se re neng re se itse se fedile mo ditoropong tsa rona le dikgaolo. Of your community. Fa tlhola batho ba kwa Georgia mothusa tautona Kamala Harris o ne a re bana le bone go fitlhela ba bona thuso e kgotsofatsang. To the residents of this community. Go ba kgaolo e ra re hano le baka lo loleele. For the long haul. Mo nakong eno babereki ba thuso ya potlako ba lantshana le go phepafatsa ditsela le ditoropo ga mmogo le go batla ba ba sa bonweng. Laone le Gwale, BTV News. Wetso a ribe phegolana teng ha kgaitsele ke Ntebogang Sebetlela o gonela tsa metshameko. Tla ke go leboge wena kgaitsere ke go lebile sa moka motsone song ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela. Ditlhopha tsa Gaborone United le Township Rollers di tshamekile maleka a nno se tlhopha
mo motshamekong wa bone wa ntlha wa ligi ya FNB Premiership o neng o tshamekelwa kwa lebaleng legolo la setšhaba. The Rest ke bone ba ntlha go nosa ka thataone kgamanyane mo motsotsong wa 64 fa Popa ya rabetswe ke Segolame Boy mo motsotsong wa 66 mo maduong a mangwe setlhopha sa Orapa United se tshamekile maleka a lefela setlhopha le se se magorogo mašwa sa Chadibe kwa lebaleng la Itekeng. A re bone matlhasedi a motshameko wa Gaborone United le Township Rollers. Ka go bohibidung kana ka go botaleng ba tlhobile matlho ba romela kgwele ba thula ka tlhogo ba hapa ya diko tsa Kamero Thambe go ka jesa monate ba ratile ba rotletse ba setlhopha sa The Reds. Gaborone United e nna bone ba ntlha go ka batla no ya the FNB Premiership 2024-2025 season mo motshamekong o motona-tona ba na le disalama kwa tsa bona Township Rollers ga sala gore le tu ka go The Blues United kana The Blues ba tla kgona go ka boela mo motshamekong tsetsere tsa mamogo a bo masome a re bone Segolame a ba ya tlanya le letlo wa Mahempe Boy wash santse ba ja monate ba Gaborone United ba bona sebaka a The Blues e wala mo go Segolame the Blue Nation. I'm a bit disappointed, of course, because of with the result. Yes, in all honesty, I think we were the team that could have, got out of here with the maximum points. We had clear or just to roll the ball into the net without the goalkeeper. We couldn't do that, but I'm not unhappy. I'm not unhappy with the performance of the boys. I'm not unhappy. The first game, big game, derby. I thought we were the better side. To be honest, in a number of chances created, we were superior. The intensity of the competition and the friendly games not the same. But looking at the level of fitness, I'm happy with the boys. They managed to hold on and even take the game to GU. Yeah, a 50-50 game. First half GU was better, first 15-20 minutes, and then we take the game to them. It was a balanced one, and not much, chances created, but I would say we could have done better. Re sale form ntse le mo leking e kgolwane e sa tswang go simologa maabane ya FNB Premiership basereletsi ba kgaisano Jordan Galaxy ba tlhotse ba padimotse VTM FC ka dino di le pedi go lefela dino tseo di buletse ke Onkabetse Makgantai motshameko tsamaile metsotso e le semele borataro fa ya bobedi yone no steke Neo Mokhatshane mo karolong ya bobedi tla bone dintla kgolo tsa motshameko o to the center pairing, then from there gonna be wide kana batsana through the midfield, and that time Pansa Motobe go onside Choro Meja Makhantai abaya tla le letlo wa Meja a dira ya ntla ya Jordan Galaxy hapa ya le dikota tsa a Lesansen asha re bona jalo no ya ntla ya motshameko go tsama go Meja Makhantai. What a beautiful pass ya go ka mo tlhopa jalo le na time lo rane ya gago Meja Lontro by Benson Mangolo, bona maiteko ga ba khopele abare tanki kya bonga na mo Mokhatshane aba khatshaya bobedi mo letlweng ala ga Lesansen go ka netefatsa gore Jordan Galaxy ba bona no ya bobedi. First and foremost, I would like to congratulate Jordan Galaxy for the win. It wasn't our day. We played well. Despite playing well, but if you fail to convert those chances that we had, then it will backfire. And it's a learning curve for us. This is just the beginning of the league. We'll try to pick up the pieces and try to work on our finishing. I think that was the major setback on our side. To be honest, I'm happy for the 3 points. I still believe that we could have done better, but I'm happy that we have played the first match. Always first matches, you'll always have a problem of consistency.
drop of concentration, and I think it happened many a times for us today. We dropped many a times. We did not give really the performance that we wanted. Fa re tswa mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Rugby sa University of Botswana Rhinos se letse sa amogetse ditlhopha tsa rugby go tswa kwa mafatsheng a Zambia le Aforika Borwa tse di tsayang karolo mo dikgaisanong tsa metshameko ya GAPS Rugby International. Pego ka go rata moeng. Moeteledipele wa setlhopha sa UB Rhinos Hakim Emmanuel a re maikaelelo magolo a go tshwara kgaisano e ke go leka go tshwaraganya mafatshe a tsayang karolo le gone go godisa motshameko wa rugby mo Botswana. Ke gore re leke go thusa bana ba rona mo Botswana gore ba kgone go compete kana go na le chance ya gore ba kgone go compete le di-player tse e leng gore di kontle le gone go ngoka di-player tse di kontle gore di kgone go tla kwano di bone le hatse le lentle la rona le le gore ke la Botswana. Mokapteni wa setlhopha sa All Stars go tswa Aforika Borwa Mfana Shabangu a re ga ba bolo go ipaakanyetsa dikgaisano tse mme ba tsile go dira ka gotlhe go fenya. A re gape metshameko e ntseng jaana e siame thata ka jaana e ba baya mo mmepeng le gone go ba fa sebaka sa go ithuta mo batshameking ba bangwe. The SA All Stars and this event is quite a big one. Rona re ba setlhopha sa SA All Star. Metshameko e ke nngwe ya e botlhokwa mo go rona. Re nna re leka go tla ngwaga le ngwaga go gaisanya le ba bangwe mme go re thusa go gola re le setlhopha. Mme gompieko tota re tsile go gaisana le go fenya. That is why we're here to win. Yes, to compete and win. Dikgaisano tse ke la ntlha di tshwarwa mme morulaganyo o tlhalositse fa maikaelelo le go tswelela ba e tshwara ngwaga le ngwaga. Kgaisano e tseneletswe ke ditlhopha tsa borre di le 20 le tsa bomme di fera bobedi. Go rata moeng PTV Sport Gaborone. Thabiso Polokeng o letsa fentse ntwa ya gago ya ntlha ya International Bantamweight kgatlhanong le Shungu Kupani wa Zimbabwe mo kgaisanong ya Bonda Boxing Fight Night. Kgomtswa Sefako wa latela. Ntwa eo e neng le yone e tone ya letsatsi e simolotse fela le masheta jaaka boramabole bo babedi bana ba lebile phenyo le ka wana la Good Hope Mpolokeng o na dirisa tatedi ya mogae go ka motisa moko jaaka na ba le ka wana le Zimbabwe la dingwaga tse 21 ka fa tlase ga kgatelelo kgapetsa a tshwarela fela jalo go fithela a fenya ntwa eo morago ga tikologo tse ferang bobedi ka unanimous decision. The overall was very the best because ke tshamekile sente jaaka ne ke bata phenyo e ra go le go ntse thata mo gonna ka gore ra go tswalla pele re ipaakanyetse kgesono tse dingwe phenyo e ta re tiisa moko ke rata go leboga le barutwetsi gore kgaisano e be gonna go diragana batle ba oketsege and we go up. Polokeng is a tough fighter, but he couldn't have. Ke ramabolo thata go ka tshameka le ene mme fela nka go solofetsa gore nako e re kopana gape ya go nna motshameko o pharologanya le madu a farologana la gompieno ra go ipaakanya fela thata. It's nothing. Just wait for the next round, then you come to Zimbabwe. I will get him. Ramabole ba monogae bana ba supa tshameko a memantha ba tsere taolo ya metshameko ka go itsile ra go kgwathile le ene a ba tsabakela a fenya ntwa ya International Featherweight ka knockout a fetsa motshameko mo tikologong ya bobedi kgathanong le Given Daure go tswa Zimbabwe. That was punishment. Only 2 rounds only. Mositswege o fentse ntwa ya International Middleweight kgathanong le Thembani Mhlanga e ntse le wa Zimbabwe ka split decision. Mo ntweng tsa mogae a ba kwe Mphezulu o kgapetse nte ke amogetse ditodi ka unanimous decision mo ntweng ya National Junior Lightweight. Tshepang go motho le ene a se ka batla go gaisiwa a fenya ntwa ya National Featherweight kgathanong le Nkarabile Mothibedi. Kgomtswa Sefako, PTV Sport Gaborone. Motsana eso duela fela ka tseleng tse jalo dikgang tsa rona tsa metshameko menna le wena tla ba re kopana gape kgante jana ke go fa jalo ka teme ya sekgoa fela pele re kgaogana tla ke bisetse ga go lebile sa moka go gakolla tseneng di go ga kwa pele. Badiragatsi ba go itlile go dirisa ditalente tsa bone go tokafatsa itsholelo ya bone. Tsamaiso ya go tlhomamisa bontlhopheng ba bopalamente le bokhanselara go kaiwaeletse e tsamaile ka thelelo.
fa mo go tsa metshameko ntwa ya gore mokalabamogolo a toropokgolo ke mangeletse wetse ntle le mofenyi wetso sa nako ya bosupane re go tshwaretse hela dilekalo ba tepolo a pibe a latela ka seemo sa bosa ga re kopane moragonyana. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi sediwa ke Lydia wa Dikgomo fa re lebela sentse loapi mo itsiweng ano se re sepetsa fa go sentse go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo tseng la ka mosa gone se re go thibile ka bontlhabo mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kweneng fa dikgaolo tsa legare le bokone botlhaba gone re sotse gore go bona le dibata tsa maru dikgaolo tsa Tšhobe Ngabe le gantsi gone re sotse gore go apogile ka kgonagalo ya diphefo tse di mašetla mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka setšhaba se re tlwaetswa go ipaballa mo diphefong tseo mo phakeleng gona se se go ikutlwetse go le mololo lefatshe leno lotlhe ka 11 go ya go 15 fa re leba mo tshokolong gona se se go ikutlwetse go le bothito lefatshe leno ka bophara ka 27 go ya go 31 fa re lebela ditoropo di mo borwa ba Afrika gona re swetse gore go thibile ka bontlhabong go qebega ka 27 ko Maseru ga mogole Manzini gona re swetse gore go bo go apogile ka 27 ko Manzini 24 ko Maseru Antariva ga mogole Beira gona go swetse pula ka 26 ko Beira 25 ko Antariva fa ko Harare isa ka gona se go apogile ka 25 ko Harare 22 ko Lusaka Dra sa mhana so sipula ka 20 le bo Ferabong fa ko blanta gona so go bona le dibata tsa maru ka 20 le bo raro ke sone so se masalo a pine ke le seretse go le kalo Mboroko. Thank you for staying with us on Botswana tonight. Now, recently, the Botswana Stock Exchange held a graduation ceremony of the 2024 CPD Mentorship Program. 19 companies had embarked on this program. A CPD Mentorship Program is an initiative designed to prepare companies for listing by equipping them with the necessary knowledge and tools. And it aims to educate business owners about the value proposition of listing on the stock exchange. Take a listen. We celebrate a remarkable journey that our cohort of 19 companies has embarked upon over the course of the past few months. This is a significant occasion, not only for the BSE, but also for the mentees who have demonstrated exceptional dedication